Haleluya. Tutambia mama Ivete na tumbie nyimbo Saint Esprit de Saint. Tukaribishe roho ya Bwana katikati yetu. Sikia tukusimama. Sikia uwepo wa Bwana. Mungu ni mwema kila siku. Na mimi najua Mungu atafanya kitu. Anza una ukubwa wa Mungu. Anza una gisi Mungu yuko na kupigania. Anza una gisi roho ya Bwana ikashuka. Kuna kwa vitu mingi vinabadilika ndani ya maisha yetu. Roho Mtakatifu kukaribia siku ya leo. Acha Roho Mtakatifu ishuke tena. Ninataka mtu mmoja abadilike. Ninataka Bwana akuguse. Ninataka Roho Bwana itembee. Ninataka uwepo wa Bwana ikuguse, ikubadilishe katika jina la Yesu.
Toi, tu n'as jamais échoué, Papa. Nous t'aimons chaque jour. Nous sommes en train de faire ta volonté. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas parler à une personne ici aujourd'hui, Papa. Dieu merveilleux, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Acclamons pour les rois des rois. Nous allons lire un roi, verset 1. Un roi 1, 13 à 23. Bien-aimés, je sais que vous êtes fatigués, mais respectons quand même la parole de Dieu. On va lire 1 Roi chapitre 1, 13 à 23. Quelqu'un qui a trouvé, il peut lire rapidement. Oui. 13 à 23. Amen. Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba s'est rendue dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, les servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et s'assiera sur ton trône. Et maintenant voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué de bœufs, de veaux gras et de brebis en quantité, et il a invité les fils du roi, les sacrificateurs Abiatar et Joab, les chefs de l'armée, mais n'a point invité Salomon ton serviteur. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables vendés, tandis qu'elle parlait encore avec le roi. Voici Nathan le prophète arriva. Ainsi, 23. Voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, les visages contre terre. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Ninaweza nishie kidogo sina sauti. Amen. Tunashukuru kwa presence ya Roho Mtakatifu mahali hapa. Amen. Tunashukuru sana kwa kutupatia Baba, hata kama haiko, tunampenda sana. Amen. Tunamheshimu na tunampenda. Amen. Kama tunampenda, tuchapie Bwana Yesu makofi, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wetu mahali hapa. Amen. Kila mtu ananijua, haiko necessaire kujipresenter, lakini nasema
Nasaliwe presence watumishi wenzangu mahali hapa, sababu sisi wote tunafanya kazi ya Bwana. Amen. Nafurahi sana kuona presence ya Papa Jacques. Tumchapie makofi bien. Amen. Nafurahi kuona Papa Ejibe. Sikusikia makofi yako. Jua nini upendi heshimia watumishi wa Mungu. Na nasikia bien kuona Papa Ezahi. Amen. Papa Eli tunakupenda sana. Papa Joseph tunakupenda. Mama Alice tunakupenda. Mama Nyota tunakupenda. Mama Bikio tunakupenda sana. Na Mama Kio tunakupenda na wengine wote. Mungu kwa Mama Amina tunakupenda sana. Amen. Moderatrice wetu Mungu akubariki, Pastor Yvette. Amen. Kwa kumodere bien. Haleluya. Amen, amen. Somo letu la leo tutasoma, tutaongea juu titre tunasema pourquoi Adonija règne. Amen. Pourquoi Adonija règne. Iko très facile, ni kitu kidogo. Ambia mwenzako pourquoi Adonija règne. Amen. Amen. Pourquoi Adonija règne. Nakwambia kwamba sema na jirani yako, leo Adonija atatoka ndani ya maisha yangu. Amen. Leo Adonija atatoka ndani ya maisha yangu. Ninakusitu utege sikio. Bien aimé, usikue na habitude ya kulala ndani ya mkutano. Sababu kuna wakati tunaweza omba, lakini kumbuka unaomba mbaya. Amen. Unaomba mbaya sababu haukonfese parole de Dieu. Unaomba tu. Na tuko na adui mwenye haogopaki. Amen. Ule adui haogopaki. Ule adui iko pale tu. Haiko maneno yako ndio tamshtula. Haiko kusema yako ndio tamshtula. Haiko machozi yako ndio tamshtula. Yenye tamshtula ni maneno ya Mungu. Yenye tamshtula ni parole de Dieu. Ndio maana kulala ndani ya mkutano haikwake vizuri. Amen. Piganisha usingizi sana. Sababu wakati shetani anakuya iba ile mbegu, anakuletea usingizi kabia. Unaweza na ukalota uko ndani ya avion, uko ndani ya bisi, uko ndani ya moto, uko natembea kabisa. Jua nini? Shetani hapendi usikie maneno yako. Sema na mwenzako, lakini leo mie Adonija atatoka ndani ya maisha yangu. Haleluya. Nataka kusema na mtu mwenye amesumbuliwa siku za mingi. Ameteseka sana. Probleme zimemkuia za mingi. Hana njia ya kutoboa. Hayua afanye nini? Hayua aseme nini? Hayua aongee na nani? Bieneme, kuna wakati wengine shida zinakupataka sana mpaka unaanza ogopa na mwenyeko pembeni yako. Unasema nikamwambia probleme zangu, uenda taenda atanitangaza, uenda taenda atashanje, atatunga maneno siyowezekana. Na utajikaza, utaomba sana, utajikaza, utafunga, utajikaza, utapanda milimba, utajikaza, lakini wakati unajikaza unaona ulie probleme iishe, jo probleme na kuya na vitesi, jo probleme na jimultiplie, jo probleme na kuwa jo probleme. Wakati wengine unachoka, unasema niko naomba, mbona mimi nachoka? Unasema niko nafanya hivi, ninatembea ndani ya sentete, ninaogopa zambi, ninapiganisha huku na huku, lakini olie probleme iishe, probleme nje na kuwa sana. Haleluya. Amen, amen. Kuko mtu mwingine anaweza kalipa loyer. Unalipa loyer yako pia kwa amani na furaha. Lakini unakiajikuta wetu unalipaka tu ile garanti. Inafika kwa wakati garanti naisha, unakosa kama utalipa nini. Unafika kwa wakati garanti naisha, ulikuwa bien. Unasema hivi, mimi nalipa garanti, hapa najikaza, hapa napiganisha, hii garanti iishe na nilishapata pesa. Haleluya. Lakini unaona vitu vinakatala. Unaona vitu vinakuwa nguvu. Garanti na kimbia kama vile fize. Garanti naenda ovyo ovyo. Ndani ya garanti haushipate. Na japo uko naomba, na japo uko nalilia Bwana,
vitu vinakuwa nguvu. Haleluya. Amen, amen. Kuna wakati unaweza penda ufanye vizuri, unasema acha maraba ituru, ndajikaza niache hiki na hiki, ndajikaza nitoke ndani ya hiki na hiki, lakini unaona na vifanya kweli ni sawa, lakini probleme inabakia pale, probleme inapanda zaidi na zaidi, probleme kimbia ovyo ovyo, bieneme unakosa mwelekeo. Leo nitakusina, nitakwambia, ninakuja profetize juu ya maisha yako. Adonija atoke ndani ya maisha yako. Adonija mwana kusumbua, huyo Adonija mwenye anarenye na haiko nafasi yake, huyo Adonija mwenye anakia kukutatiza na haiko nafasi yake, atoke ndani ya maisha yako. Amen. Haleluya. Unaweza sema hapana, mimi napata kazi njoi mara hiyo sitalia tena, hapa napata mgali ya watoto. Unakutana kazi na katala, unakutana vitu vinahomba, unakutana madeni hazilipiwe, unakutana vitu vinakuwa nguvu. Leo tutakimbiza Adonija, leo tutasema Adonija atuache, leo tutasema Adonija atoke ndani ya maisha yetu, kwa sababu tuna Mungu iko letie tupisa, tuna Mungu iko juu ya kila kitu, tuna Mungu iko juu ya maprobleme, tuna Mungu iko juu ya maneno, tuna Mungu iko juu ya afumu, tuna Mungu iko juu hata ya wamarabu wa okiltiste. Mungu iko juu ya kila kitu. Haleluya. Kama uko na Mungu utasikia tu kudunda, utasikia tu kushangilia, utasikia tu kauwepo kautamu, utasikia tu kupiga makofi yako, utasikia tu unasema siku ya leo nitabarikiwa. Haleluya. Amen, amen. Unaweza kuwa uko mtumishi Sami, unasema acha nifanye utumishi wangu, nifanye bien, acha nifanye hivi, acha tani profetize, acha tani ubiri manduku, acha tani, lakini unaona vita zinakuwa vita, bana kuchukia bila sababu, bana kukatala bila sababu. Wakati unasema watu hawatafuata hata mafundisho yako, wakati unasema wanaona ni mafundisho tu ya mubaya, na japo lilalo uko na prepare, na japo lisema leo Mungu nikumbuke, leo watoto wa Mungu wanisikie, leo mimi napenda tena mimi nifanye ka difference, lakini unaona vitu vinakatala, bana sema onjo na presha katujuru mubaya, message zako hazieleweke, profesi zako za kutisha, vitu vyako haviko vya bien aime. Mashida ziko mingi ndani ya dunia. Haleluya. Hakuna mwenye hana shida, si wote tuko na shida. Amen. Hakuna mwenye hana shida hapa, kila mtu yuko na shida. Unaweza sema banduku mabeni sema sana jabu uselibatere bunaluma uselibatere nimekamata huko na huko, nie njoo kukimbiza, lakini Mungu anakubariki, anakupatia Bwana, na wakati utapata ule Bwana, hapo sasa vita zinaanza, hapo sasa wanaanza kupiga majiwe, hapo sasa wanasema umeolewa samoya na kilema, wanasema unaolewa samoya na mtu mwenye havale bien, wanasema unaolewa na mtu mwenye haeleweke, wanasema unaolewa na iletre bien na dunia hamuda kia mzuri. Lakini nitangu na kuankuraje tu. Mwingine atasema umeolewa na mzee, mwingine atasema ule bwana ni mzee, mwingine atasema ule bwana hastahili. Bieneme, wakati tuna Mungu mwenye ko yulu ya kila kitu, mwenye anajua kila kitu, mwenye ni Mungu iko juu ya yote. Mungu anajua juu ya nini unapitia haya, Mungu anajua juu ya nini mateso hii, Mungu anajua kwa sababu anapenda kuende for. Haleluya. Hapana kukata tamaa. Mungu anakuja kukufariji. Mungu anakia sema Adonija hata kamata tena nafasi yake ndani ya maisha yako. Renya Adonija siku ya leo inaisha. Adonija sasa akuache huru bieneme. Haleluya. Haleluya. Unaweza kitu kenye napenda sana jo kenye watu wanapiganishaka, kitu kenye natia kwa roho jo kenye watu wanakukataka tamaa, jo kenye watu wanaonaka kama ni kizuri, na japokuwa Mungu akawapatia ile kitu yenye wao uko nayo, au hawataweza, au watashindwa, au wataona ni mizigo, au hawataweza kuvumilia, au watasema hivi vinakuwa
peut périr par manque de connaissances. Haleluya. Kama uko na connaissance utaogopa nini? Kama unajua Mungu ni mchungaji wangu, sitaogopa kitu. Hakuna chenye kitaweza kusumbua. Kama unajua kwamba wataingia kwa njia moja, lakini watasambalikana kwa njia 7, watakimbia, hawataingia kwa njia moja tena, watatoka ovyo ovyo, watasambalikana. Bien-aimé, hautatingizika. Kama unajua ni kitu kyako Mungu amekupatia, Mungu amekuzawadia, ni kipaji kyako, inaweza kuwa ni madoo fulani, Mungu amekuzawadia. Uko profetese wa bien, uko profeta wa bien, uko mwalimu wa bien. Acha watu waongee, lakini wewe ndio unajua. Haleluya. Hakuna siku mtu atafurahiaka mwingine. Amen, amen. Na ndio maana nitakwambia maadui zetu banakuwaka watatu tu. Haviko mingi, haiko kwenda huku na huku. Kuna shetani, kuna diable ko pale. Anakiaka kazi yake ni kuua, kazi yako ni kuharibisha, kazi yake ni kusambalisha, kazi yake ni division, kazi yake ni kutosha upendo ndani mwetu, kazi yake ni kusema watoto wa Mungu wasipendane, kazi yake ni kuonyesha mwingine kama ni mubaya, kuonyesha matendo ya mwingine haifai. Unaweza ukashikaza, unaweza ukafanya hivi, lakini yeye atakayeonyesha tu kama hivi havistahili. Ndio kazi ya shetani hili. Wewe mnamtumikia Mungu, sema tu sitaogopa kitu. Sitaogopa kitu. Haleluya, sema pia sisikie sauti yako. Nataka leo sisi wote tuchangamuke. Nataka leo tusikie hata kubadilika. Sitaogopa kitu. Baba tusiogope, baba tusiogope, watumishi wenzangu tusiogope. Adui ni moya tu. Adui wa pili anakuwaka wanaume ama wanamke babaya. Haleluya. 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 Amen, amen. Ndio adui wa pili. Utakia soma mzuri, kasoma ndani ya kitabu cha Mathayo 5 sura ya 44. Mungu atakuonyesha vitu vya mingi sana. Biblia inatuambia wengine kwa msema mwingine, warafiki wanafanya nini? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen, bien aimé. Kuna vitu vingine unaangalia kama havifai. Amen. Acha papa yake kwanza tusomele Mati. Asome kwanza Mati 5:44. Tusikie kwanza kama inasema nini. Amen. Amen. Ili ampate kuwa watoto wa baba yenu, kuwa watoto wa baba yenu aliye mbinguni. Kwa maana yeye hawaangazia juu yake watu waovu na watu wema. Amen. Naye huwanyeshea mvua yenye haki na wasio haki. Amen. Haleluya. Maandiko iko klare, bien aimé. Maandiko iko klare sana. Inatuambia kwamba kuna vitu vingine wakati tunaishi ndani ya giza, wakati vitu haviendelee, wakati kuna kwa hiki na hiki, bien-aimé, usikate tamaa. Ujue kwamba kuna Mungu moja, kuna Mungu abadilishaye majira. Hata watu wakajiunga namna gani, hata wenye dhambi wakakuya wakakuchanganya, hata wakakurudisha nyuma, hata wakakupiga mawe, ujue ya kwamba Mungu ni ngao letu. Usiogope kitu. Na wa mwisho inakuwa ni mwili zetu. Amen. Sie peke tunaweza kuwa adui ya maendeleo yetu. Haleluya. Sie peke tu kusie peke. Haukamatike, haushikike, hauko unatereza kama vile kambali. Amen. Wewe unaterezaka tu. Msema mwingine tunasemanga watoto wazuri, benyewe wakatalaki. Wona kwaka tu wi, ukaenda huko wi, mpaka kudanganya hivi wi, ukapita hivi wi. Wewe peke kwa adui ya maisha yako. Amen. Leo kamata decision. Tumikia Bwana. Toka ndani ya distraction. Haleluya. Utoke ndani ya distraction. Amen.
Acha papa Jacques atatusomea Romains 12 17 à 18 tuone kama inasema nini. Romains 12 17 à 18. Biblia inasema, sikiliza vizuri, hapana lala. Usilipe mtu yoyote, usitendee mtu, usirudishe mabaya kwa mabaya. Ujikaze. Jitahidi ili utendee yaliyo mema machoni pa Mungu kwa watu wote, kama ikiwezekana. Kwa upande wenu kaeni kwa amani na watu wote. Amen. Haleluya. Haiko ile ni maandiko. Ile ni maandiko inasema jitahidi, jikaze. Hata wakakufanyia mubaya, hapana kulipisha kisasi. Hata wakakupiga mawe, hapana kulipisha kisasi. Sababu wamekumeprize, unasema hapana, sitarudia tena. Sababu wamekusema, unasema hapana, sitafanya kazi ya Mungu. Sababu wanasema wewe ondoka, unasema hapana, na vya Mungu mimi naviacha. Hapana. Mungu anatuomba tupendane. Na ndio tunda la Roho Mtakatifu. Mtu mwenye anapenda mwingine anamvumiliana kila kitu. Kama mimi nampenda Ejide, nitamvumilia. Nitakuwa naye bega kwa bega. Nitamuonya, nitamubembeleza, nikamuonya bienebe. Ile wakati ya kuvumilia njoo tuko wake nayo. Wakati uko na muonya, kuna wakati ka kuvumilia. Kuna kitu kama naita tuvumilie. Mimi napenda Ejide, nitamvumilia hata kama anaweza kafanya vibaya, nitamvumilia sababu mimi nampenda. Mimi napenda mama kiongozi wangu, hata kama alitrebishe quelque part, sitaona ile, kwa sababu mapenzi nafunikaka vyote, kwa sababu mapenzi nasiportaka kila kitu. Kwenye mapenzi iko haisabulikanake, kwenye mapenzi iko kuna kwamba tujuru amani. Unaweza jiuliza, mbona tulitafuta tumubomoe huyu? Mbona tulitafuta tumupige mawe? Mbona tulitafuta tumufanyizie vibaya? Lakini anaendelea tu na kupendeza. Lakini watu wanaendelea tujuru karibu yake. Lakini watu habamuache. Watu viko pale tu sababu ya mapenzi. Bienebe, mapenzi na vumilia. Mapenzi tacho tanisema lakini nakupatia kamutwalo. Mapenzi tacho nanisema lakini nakukopesha za kulipa. Mapenzi tacho nanisema lakini nakupa kachakula. Mapenzi tacho nanisema nakupa kope. Nakwambia pakuko kope fulani, unaweza ukapata kamuhogo. Haleluya. Kwenye mapenzi haikuwake, unaonaka tu. Kuna kuwaka kubude, kuna kuwaka kutochangamuka, kuna kuwaka kuvimba, kuna kuwaka vitu moya hivi. Heye sie tunasemaka tunazoea sie batumishi, inapita pitaka tu. Haleluya. Lakini sababu tunamjua Mungu, sababu tunamtumikia Mungu, sababu tunajua kwamba Mungu wetu anaweza kila kitu. Mungu wetu hana konseye, Mungu wetu hana msaidizi, Mungu wetu hana mpiganizi. Na akatushusha tena sie wengine, akasema hakuwake na jije. Jije mzuri ni yeye tu, yeye ndio anakuwaka jije. Hata tukajije, hata mie mama na mimi naweza kajije, mimi naweza nikasema sema na mke na sia tukwake mwendre. Lakini Mungu hana konseye. Haleluya. Katabasamu kambie kwa Yesu bandugu. Mungu hana konseye. Hausikie raha. Mungu haiko myombake na mtu. Mungu haiko tate yako. Mungu haiko shangazi yako. Mungu haiko mwenzako. Mungu ni Mungu tu. Mungu ni Mungu wa huruma. Mungu ni Mungu mwanagombaniaka bainosa. Ule iko hivi. Hivi na hivi. Biblia inasema wakatusema lakini wasitukutane ndani. Mimi naniona na nini? Mimi niko pale juu ya nini? Mungu alishaamua, alishasema. C'est le Dieu consolateur. Haleluya.
Amen, amen. Hapa ukiangalia ndani ya hiki kitabu tumesoma Davidi amekuwa mzee. Davidi iko pale ni mzee. Wakati mtu ni mzee, kuna vitu vingine hafanyake. Kuna udhaifu fulani inaingia ndani ya mwili. Kwenye mamekomala na wazazi wanayua. Ulikuwa na mzazi wanamuita Shemesha. Ulikuwa na mzazi wanamuita Gorbachev. Ulikuwa na mzazi wanamuita Shaule. Ulikuwa na mzazi wanamuita lakini wakati wanamuita kila jina yote, wakati atazeheka, wakati nguvu zinaisha kabu magonjwa bunaingia, kunaweza kukaingia ka prostate, kunaweza kukaingia ka diabete, kunaweza kukaingia ka sida, kunaweza kukaingia ka malali fulani, na ile yote na kuparalize, hauna nguvu tena, unakuwa ndani ya faiblesse. Haleluya. Kadabasamu ka Yesu. Haleluya. Hata tunapanda sana, hata tunachukiana sana, hata tunazidisha chuki sana, hata tunapigana sana, hata tunazozana sana, hata tunakritike sana. Kuna wakati nguvu zitaisha. Kuna wakati utasema nimechoka. Kuna wakati utasema hivi sitapigana tena. Kuna wakati utasema hivi ni vya watoto. Kuna wakati utasema hivi ya viko vyangu, sababu nguvu zimeisha. Nacho vile Davidi alikuwa. Davidi aliona nguvu zinaisha. Na wakati nguvu zinaisha, ndio watu sasa wanaingia. Haleluya. Davidi alikuwa l'homme selon le cœur de Dieu. Lakini nguvu zikaisha. Bien-aimé, heri mwisho mzuri kuliko mwanzo. Kuna wakati nguvu zako zitaisha. Wewe kunya tu, wewe jiweke hata mubare tu, hakuna shida. Wewe kamata tu, hakuna shida. Wewe fanya vya kufanya. Kuna wakati nguvu zitaisha. Haleluya. Kuna wakati nguvu zitaisha. Kuna wakati magonjwa yatakusumbua. Kuna wakati utasema mimi nilikuwa takivamba, lakini ona leo nguvu zimeisha. Davidi nguvu zikaisha. Davidi nguvu zikaisha. Na Adonija akajitokeza sasa. Adonija alikuwa anachunga, alikuwa anamuogopa baba yake. Haleluya. Unaona maandiko yanasema watoto wote wa Salomo walikuwa hawampendeze baba yake. Haleluya. Mzazi anaiwaga watoto wake. Anaiwa unikivuruga. Profeta konauliza alizalaba nani? Akazala Absalom. Akazala Amnon. Akazala na wengine, na Adonija alikuwa ndani. Haleluya. Haleluya. Nguvu zikaisha. Adonija akakuya. Adonija akaingia. Wakati uko na mafaiblesse, wakati unaona uko na mafaiblesse fulani, ulikuwa na support kazi ya Mungu. Ulikuwa ukasema watu wote wanasema oui. Ulikuwa na pana conseil watu wanaitika. Ulikuwa wewe mama ukashimama na mama wengine wanakupigia makofi. Ulikuwa ukapita kila mtu anasema fulani ule, mumpitishe mtoke munjia. Ulikuwa na mapete, wewe baba ulikuwa na mapete. Ukatokea wanasema mtu ule wa maana, toka kunjia, pita sogea pembeni. Lakini wakati nguvu zinaisha, bien-aimé, ndio wakati maadui wanaanza sema ule atafanya nini, ule alishaisha, ule aikale pale, ule hafai. Achana na ule mama, achana na ule papa. Unasahau ya kwamba Mungu ni Mungu wa bien. Unasahau ya kwamba Mungu ni Mungu wa mzuri sana. Haleluya. Adonija ameingia. Alikuwa hamfurahishe baba yake. Kama mfurahishe baba yake, haufurahishe mzazi wako, haufurahishe pastere wako, haufurahishe kiongozi wako, atakupenda hata nguvu zikaisha. Haleluya. Unasababu kako kwa Mungu. Ataka nguvu zinaisha, Mungu yeye angali. Yeye haishaki. Mungu iko na nguvu. Amen. Hawata kuonea wanasema jumeisha, wakasababu kama Mungu iko na nguvu. Adonija akakuya. Haleluya. Adonija amekuya, ameiona kwamba bakakake wamekufa. Anakuya na anakuya kweli. Akakuya na najie.
anajiandaa mzuri. Kwa msemo mwingine, unaweza kuwa unaona nguvu za baba yako zinaisha, wewe ndio unajifona sema, unaona madhaifu fulani inamkua naye, unasema hapana, mie ndio ndadirije, mie ndio ndafanya hiki. Ule hana ile mamlaka kufanya vile. Haleluya. Unasahau kwamba kama haukuitwa na Mungu, hakuna kitu kenye utafanya. Haleluya. Kama haukuitwa na Mungu, utakuwa sawa vile David. Kama haukuitwa na Mungu, utakuwa sawa vile Bishop. Kama haukuitwa na Mungu, utakuwa vile sa Papa Jacques. Utakuwa sawa vile Profete Egide. Kuna Profete Egide na kuna wewe. Kuna Papa Jacques na kuna wewe. Haleluya. Mungu ni Mungu wa bien. Mungu ni Mungu wa mzuri sana. Hata nguvu zikaisha, Mungu iko pale, anajua nani atafanya hiyo kazi. Haleluya. Hata nguvu zikaisha, hata wakakutia pembeni, hata wakasema hautatumika tena, hata wakasema wewe uende kwanza pembeni, usianze ukapigania, usianze ukakuwa sana donaji, usiwaze unasema mie nimekamata, usiseme mie nimerenye, usiseme mie ndio nimekuwa hapa. Juu ya huyu faiblesse ametoka, mie ndio ndakuwa pale. Eske umeitwa na Mungu? Eske Mungu anakujua? Eske Mungu anajua kama uko nani? Haleluya. Mungu anakujua. Ambia jirani yako, eske Mungu anakujua? Ambia jirani yako bien. Eske Mungu anakujua bandugu? Mungu anakujua. Haleluya. Mungu anakujua. Amen. Haleluya. Amen, amen. Nitakwambia kwamba hakuna kitu kinashindikanaka kwa Mungu. Hata nguvu ziliisha, hakuna kitu kinashindikanaka na Mungu. Hata kama unashuka kiroho, hakuna kitu kinashindikanaka na Mungu. Hata kama hii wakati umeshuka, lakini tuna Mungu wetu mwenye atatupandisha tu kama uliitwa na Baba. Haleluya. Na pale kukatokea profeti akakuja. Profeti alipokuja akasema hapana, haiko huyu ndio anapashwa renye. Haleluya. Haiko huyu ndio mnapashwa fanyizia hivi. Haiko huyu ndio mnapashwa pigia majiwe. Haukumbuki hata, umesahau promese za Mungu. Jua nini mnamkamata kisi mnataka? Jua nini mnamgeuza kisi mnataka? Haiko huyu ndio aliitwa na Mungu, na renye ya Adonije kaishia pale sababu hakuitwa. Nataka tokea. Kuna mtetezi atakuya kutokea kwa maisha yako. Uko na shida za mingi, uko na masumbuko ya mingi, uko na vita ya mingi, umeomba umechoka, umepanda milima umechoka, umehangaika umechoka, lakini jua kuko na tawa maisha yako. Atakuja kukutetea. Wakati nataka kutetea, atakupitisha mbele kama vile Salomo. Wakajua na mama yake, bakamupitisha mbele, bakasema huyu anastahili. Wakati wa Mungu ikafika, wenye walikuwa wanakudharau, wenye walikuwa wanaona haufai, wenye walikuwa wanaona wewe ulishaisha, wenye walikuwa wanaona haustahili, wewe hawakuvumilia madhaifu yako, wenye waliona sawa anasemaka mingi, sawa una kiburi, sawa ya huko hivyo ueleweke uko mlevi, lakini kuna nataa. Usisahau kuna nataa. Nataa iko nakuya, nataa iko nakuya, nataa iko nakuya, nataa iko nakutosha ndani ya shida, nataa iko nakupuse, nataa iko nakia kutetea. Anasema enough is enough. Anasema umeteseka sana, achia pale. Kamata ministere deja. Haleluya. Benye viko na bezio ministere, tupokee ministere ya kiroho. Kamata ministere deja. Kamata ministere deja. Kamata ministere ya Mungu alikuaidia. Hapa kuna watu Mungu aliwaidia watafungula makanisa. Kuna watu Mungu amewaidia watatembea vijiji na vijiji. Kuna watu wiko na mapromesi ya Mungu, lakini sababu wamejikuta Adonija ameingia, wanakuwa sawa wanazofika, wanakuwa na boga na kutangazia leo. Kamata tena yenye Mungu alikuwa
Bwana ule. Nataka kia kutia shefu papa. Nataka kia kutia shefu mama. Nataka kuya. Nataka fufuka juu yako. Nataka iko pale. Nataka kia kutetea. Ulikuwa hauna ndoa. Unaanza ona tu ndoa inajileta. Ulikuwa hauna pesa. Pesa zinajileta. Bien-aimé, ukaombea kitu sana hakikuwake. Ukaombea kitu sana hakitakuponyoka. Kuna misemo mwingine na nyamazaka tu. Hata na Mungu alinyamaza. Hata na Mungu alinyamaza. Kukatoka Mama Kabe, kukatoka siwe nini, vitabu mbalimbali vikatoka. Haleluya. Mungu alikuwa ananyamaza tu. Alikuwa naona, alikuwa na contemplate. Mungu yuko naona ndani ya maisha yako. Uko kwa watu wanakutesa, uko kwa watu wanaona saka hautakamata nyumba, uko kwa watu uko nalia, unaweza kamata nyumba na kugeukia balaa, magonjwa na kuwa njoo magonjwa, krize na kuwa njoo krize, udhaifu mnakuwa njoo udhaifu. Unaweza jitupa kwa madhabahu wanasema huyu hapana, huyu tumutoshe, huyu hayue hiki, lakini kuna nata. Amen. Kuna nani? Kuna nata. Nata iko na kuya. Nata iko na kuya. Tutasoma mbio. Acha nikupatie kaka example kidogo ka Jericho. Haleluya. Nilipenda tusome, lakini niko naona muda na kimbia. Acha tusome tu. Papa Jacques atusomee ndani ya kitabu cha Josué 6. Aende ku asote paka asisotea lakini 10. Asisote na 20. Tusikie kwanza kama Jericho vilikuwa kai. Amen. Sisi anzia ku oui. Sikiliza mzuri bien, nimesema leo hakuna kulala. Kama we hauna Adonija lala tu. Mesie tuko naye hatutalala. Amen. Basi Yeriko ilikuwa imefunga. Anza sikia tu pale kwanza kumwanzo. Jericho ilikuwa imefungiwa deja. Ilikuwa imefungiwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Kwa sababu ya wana wa Israeli wakaifunga. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu hakukuwa wa kutoka, hakukuwa wa kuingia. Bwana akamwambia Yoshua. Bwana akamwambia Yoshua, tazama kwanza hivi. Nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake. Ametia Yeriko ndani ya mikono ya Josué. Haleluya. Amen. Na mfalme wake na mashujaa wake. Na mfalme wake na mashujaa yake. One tu ya Mungu. Haleluya. Yeriko ilikuwa ilishafunga. Manafunga fasi yote wanapancercle. Hakuna mtu wa Israeli mwenye ataingia Yeriko. Hakuna wa kutoka wala wa kuingia. Juu ya Josué. Bakasahau kama kuna Mungu. Mungu aliye juu ya kila kitu. Amen. Endelesha papa. Tatu inasema. Nanyi mtazunguka mji huu. Na nyie mtazunguka ile mji. Watu wote wa vita. Mukizunguka ile mji mara moja. Fanya hivyo siku 6. Unaifanya siku 6. Unaenda kwa ile. Haleluya. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo. Huko naona tu ile processes. Mbele ya hiyo sanduku na siku ya 7 utamzunguka mji mara 7. Amen. Ukabudisi. Naenda kule. Amen. Nasema hivi. Yoshua akawaamuru watu. Yoshua akaamuru watu. Akasema. Musipige kelele. Wala sauti zenyu zisisikiliwe. Nyamaza. Watu wasikusikie. Lilia tu muroho. Kuwa na imani zako tu pale mpaka siku na tata kuja. Endelea papa. Wala hata usiseme kitu, itika humiliation. Itika kila kitu yote. Usiseme kitu. Wewe mwenye unasema semaka ka kitu kadogo na babaika. Hapana, sema
madui asisikie position yako. Haleluya. Haleluya. Paka siku lile litakapoamuru kufanya nini? Kupiga kelele. Kuna wakati natata kuya, wakati natata kuya tapiga kelele, wakati natata kuya tapiga kelele, wakati natata kuya tapiga kelele. Hapana kubabaika, hapana kusema sema. Bien nimekuwa nasoma Biblia, utasikia utamu wa Yesu, utasikia kisi Mungu iko na tufariji. Mungu anasema kwamba Jericho yote ilikuwa imefungiwa, balikuwa walishasema hakuna wa kutoka na wa kuingia. Maisha yako yote wameiloga, maisha yako yote wanaisumbua, maisha yako yote wachawi wanajipanga, maisha yako yote wanasema hata ukafanya huduma haitaendelea, maisha yako yote wanasema uko mulozi, maisha yako yote wanasema wewe haufai. Lakini hapana kusema, lakini hapana kusema, hapana piga kelele. Kuna wakati zingine naomba nafanya siri, kuna wakati zingine mtu asikujue, kuna wakati mwingine mtu asikujue. Wakati utapiga kelele, wakati nataka kuya, wakati utapiga kelele, itakuwa ni bombe, itakuwa ni bombe, itakuwa kusambalikana kwa njia 10, itakuwa kusambalikana kwa njia 7, itakuwa kusambalikana, itakuwa kutoka ndani ya njia, itakuwa kukimbia ovyo ovyo. Unaweza kuwa hapo na shtuka kapele fulani unapanda avyo, sio tuko wa refugee. Haleluya. Wenye vinashindikana tunasemaga siku mwanda endaka. Unaweza sikia tu nani mwafika sone, wanakuita pa visa, pa avyo. Yana maisha yako inabadilika, maisha yako inabadilika, sababu utafanya kazi, sababu utafanya huduma, sababu utampendeza Mungu, sababu utasikia vitu vinakuwa bien. Kuna wakati mwingine mtu amekusahau, mtu amekusahau, anasema Mungu anamkosesha amani, acha nimbariki, acha nimpatie. Nimeenda miaka mingi lakini siamfanyizia kitu. Yenebe kutakuwa kulia na kusaga meno. Haleluya. Yeriko watu walipitaga, walikuwa wanapita mumafenete. Haleluya. Watu walipita. Shetani adui yako hapitake mjia moya. Adui yako anaonaka saa mwenye haone. Wakati anapoona saa moya Mungu amekusaidia kagari, Mungu amekupatia kagari, alikuwa anajua uko pieto, alikuwa anajua wewe umeisha. Mungu anakuzawadia mfranga, Mungu anakupatia mfranga, atajificha, atachungulia, atapita ndani ya dirisha, atakimbia, lakini wasa utakuya saa vile Josue. Unatokea kule unakia saa vile Josue, unakia saa vile Josue, unapiga kelele, unapiga kri, unayama, Baba niko hapa nikumbuke. Yana mimi zote zitaanguka, maukuta zitaanguka, mavibambazi vyote vitakimbia, na pale utatembea tete wote. Utatembea kama vile mfalme, utatembea kama vile mtu mwenye. Unaona mtu mwenye kuna pesa na boga na kama sarau moja hivi. Mtu mwenye kuna pesa na yoga anaweza uza kila mtu. Mtu mwenye kuna pesa anasemaga ovyo ovyo. Mtu mwenye kuna pesa yote kama pesa zitaisha. Ndio wakati mire na bomoka, wakati mire libomoka, wakati ukuta libomoka, watu waliingia. Wakati Mungu anakukumbuka, utapata watu hata hawatafute, utapata wakukuita, utapata wakusogeza pembeni yako, utapata vitu vya mzuri. Ndio maana nakuankuraje, hapana legea, kazana tu, fanya kazi bien. Kuna wakati nataka kuya. Haleluya. Kuna wakati nataka kuya. Kuna wakati machozi taisha. Ulikuwa nasaidia kanisa, ile siku utaanza saidia, ile siku utaanza shuhudia. Kuna watu wengine wanashuhudia sababu wamevala nguo ya mpya. Kuna watu wengine wanashuhudia juba muone tu kama yeye mwenye neema. Lakini nitakwambia neema iko kushie wote. Nitakwambia kama neema iko kushie wote. Kuna wakati mwingine kama uko na maisha kabia, unapendanga wewe upandishe sauti, unapendanga wewe majue, unapendanga na kisi TikTok ilishakuwa jota jimwanga ku TikTok, jota sema ku TikTok, jota sumbua maadui. Unasema kama Mungu ni wa upendo,
kidogo. Wale wadui wako wanaweza wakageuka. Wale wadui wako Mungu anaweza kuwafanyizia grace. Wale wadui wako wanaweza wakapata kushinda vyenye uko navyo, na mamire zinabomoka, na maukuta zinabomoka, na vitu vyote vinabomoka. Bieneme, wakati Mungu anakusaidia, haleluya. Hata mtu alikuwa anakukritika anaanza kusema mimi. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Piga kelele kwa Yesu. Piga kelele kwa Yesu. Piga kelele kwa Yesu. Bwana, hata mtu alikuwa anakuonaka wewe mbaya. Hata mtu anaona bieneme kama kwa mfeblese, kila mtu anaweza cheza na wewe. Kila mtu anaweza kamata nafasi yako. Kila mtu anaweza kupiga majiwe. Lakini nakwambia kuna natajwa maisha yako. Haleluya. Usikate tamaa bieneme. Tunamaliza na hii. Acha nikupatie ushuhuda kidogo kwa kukujenga. Haleluya. Kuna wakati nilikuwa nafanya kazi, nikapiganisha sana, nikapigana, nikasema acha niende shine. Haleluya. Yeye nilianza kwenda shine na niko na maventene. Haleluya. Haleluya. Nikaenda shine. Ile maperiode watu mingi walikuwa hawaendaki, wanaogopaka. Tukajiunga tukasema tutafaa kontenere watu 5. Kulikuwa kuna mwayo fanye yako juu hawiyota tokea wapi. Samo tapita ndani ya dirisha. Tukajiunga. Tukakuwa 5 personnes. Haleluya. Tukaenda. Kufika tukauza vitu bien. Tulikuwa na mwenzetu, demonstration ya kwanza tunaenda uza vitu. Tunaenda Shenzhen, ni mbali. Tunaenda Shenzhen, ni mbali kabisa. Njoo kunatoka matelefoni. Tunafika msoko, kumbe alilipa franka akasababu mkandara. Haleluya. Alisababu mkandara yanavala. Kama yuko nanifuata tayua. Sio kama ishaokoka, lakini atayua. Haleluya. Kusababu ile mkandara, kusema turudie hivi, tuko tuna avance shino na yamba. Anayama chikuto, anayama sana. Tunasema ni nini? Yeye akayua ke mimi nimesahabu kitu. Akasema nimesahabu mkandara wangu. Turudie nyuma. Tukarudia nyuma. Kurudia nyuma, utana mkandara shageuka nyoka. Haleluya. Ikuonyeshe kama wakati vitu vinakuwa magumu, kuko wengine wenye viko na zamiki kukushinda. Wewe amini tu Yesu. Usifurahi yake mali ya mwingine. Haleluya. Usifurahi yake kupata mwingine. Hauye kwenye na vitoshaka. Hauye njenye na pitaka. Mimi napenda nikuwe Saule, utamweza. Okokoka. Amen. Hautaweza. Amen. Mkandara haiko filme. Ni realite. Inaomba Mungu anifate. Mimi niko na témoignage za mingi za kujenga. Mkandara kageuka nyoka. Mashindo amesharuka na njoo wenye makarate. Anakuya. Papa nakuya unanijua très bien. Mimi nazapenda siku moja mkie kwa hii video. Nyoka wanaigusa kumkia. Akagusa kukichwa. Akayambia, tate yangu nisamehe. Nilikuwa nishakuacha nyuma. Ikageuka mkandara akafunga. Ingekuwa leo tungepitaka ku TikTok. Akafunga mkandara bien. Tukaenda. Nikamwambia mie wadomo. Nikamwambia papa. Tena na miaka kidogo. Nikamkokota pembeni. Nikamuuliza ulitoshai maele wapi? Akaniambia mimi naona mtoto mzuri au semesemaki. Après voyage nitakuonyesha kwenye nilitoshaka. Haleluya. Juu nilitosha burega. Tate yangu jale ni zawadi yake hayo. Hakuna mwanaweza niiba. Pesa. Haleluya. Pesa ziwezi kwa. Amen. Makele muka. Amen. Au juste
siwezi kosa. Amen. Napenda leo nikupatie ushuhuda ili upate kiroho. Akaniambia mie niujishe, nisipoujisha siwezi kosa pesa. Niko na pesa. Pesa zinanifataka. Pesa jo mie. Na kweli niko na pesa. Pesa jo yeye. Pesa zinamufata. Wewe mwenye napendaka vie vitu vya watu, sikiliza ite mwenyaje bie. Itakujenga. Kangama na Yesu. Tegemea Yesu. Kuwa ambatana na Yesu wako. Kwa Yesu hakuna condition. Kwa Yesu hakuna kulia. Unaweza kalia leo, kesho utacheka. Haleluya. Banaweza wakakupiga mawe leo, banaweza wakakudharau leo, lakini Yesu sasa shimama, atakupatia nguvu na utakuwa yule yamani. Banasemaka mkiswahili, kutangulia sio kufika. Haleluya. Kutangulia sio kufanya nini, sio kufika. Tukaenda kushambe, tukauza vitu, tukamaliza, tukaenda tukapakiza. Tukafika tukatia mkontenea. Shinona kata bei. Akanifika hako. Akaniambia, mie njo ninasema vitu vya ningepashwa kalipia omwe 10,000. Akaniambia utanipatia 4,000. Haleluya. Haleluya. Mungu hafanye. Alifanya hafanye. Alifanya hafanye. Diferanse ni angapi? Ni 6,000. Haleluya. Akasema utanipa 4,000. Tulikuwa kunabakia 4. Baina akabatakse franga za kuenea kabisa. Na mimi ndio nilikuwa na vitu ya mingi. Lakini akabatakse franga. Amen. Mungu akanilipia. Na sikukuwa na mkandara ya nani ya nyoka. Haleluya. Mungu akachomoka. Alikuwa hapa hata maisha shampiga papa na mjua. Alishakuya hapa mu refugee. Amen. Nayo ni nyingine temoignage tutaongeaka wakati kwa kidogo. Ule mtu akasema hapana. Huyu shinona mpunguzia, manake huyu ni Mnyarwanda. Sababu Wanyarwanda kwa wanaendaka, wanapendaka wakamate position. Bieneme, Mnyarwanda upa kama uko na Mungu, Mungu anakupatiaka kibali. Tusikuwa tunajipinga vita, tusikuwa tunajisuzestime. Wanyarwanda jo wanakuwaka wabie. Wanyarwanda jo wanakuwaka na akili bongo. Kila mtu yote yuko na akili kutokea kwa Bwana. Kila mtu yote ni wabie kama uko na mtu mwenye anakusamini. Haleluya. Wakanipiga vita. Wakasema tumwekarte, wakaniekarte. Wakashanje na mabie. Wakasema sitegala nao. Kuko politiki ya kidogo nye nilicheza na japo ni bongo, niko na Mungu. Haleluya. Niko na Mungu. Kuna wachaguliwa hapa. Kuna watu wamechaguliwa hata kama hawajaokoka. Mungu aliwachagua. Usipige vita mchaguliwa, utateseka bure. Haleluya. Amen. Tukaenda bakashanje mabie. Mungu akanipatia tena kibali, nikaikala na mzungu. Ule mzungu alikuwa ni Egyptien. Ifo tushuke Egypte. Nikasema hakuna probleme. Tukafika Egypte, mzungu akaniambia yeye hatashuka, anaendelea mpaka Kigali, atafanya renyo. Nikasema Mungu ananipenda. Bakaona tunaongea bien, bakasema ona kisi ile mapolitiki ya wale watu. Tena wanaanza ongea. Huyu mwetu tulikuwa tumeacha. Adonija alikuwa nishawaingilia, wakaniacha, wakanitupa, wakanizarau. Nikapata tena msaidizi, tukaendelesha njia. Tukafika Kigali, nikashikuta mkafeblese, sababu Kigali tunalipaka kosio. Haleluya. Na mtu mwenye ameleta ile politiki iko na rifata bien, na iko na hapa Kampala iko na teseka. Haleluya. Haleluya. Tukafika Kigali, baba uko na rifata mzuri ninajua. Haleluya. Uko na rifata très bien. Amen. Jina yake Papa Jacques. Haleluya. Alikuwa na butike pale vile. Muvile, mimi namzoea sana chani museme, sababu iko na nifata. Amen. Yeye choko na kale ka monopole kakupata franka kwa waishanjere. Amen. Hii mafranka ze wanarudisha za riba. Akasema mie basi nipe. Amen. Mie basi nipatie. Mie niteseke. Mzungu alishaenda. Alinipitishia kama sagoshi ngapi ziko nje. Haleluya.
ningali na mizigo ingine chungu tele. Tena nilikuwa na mizigo ya papa Pepe ya Soname, nilikuwa na mizigo yake, niko naleta kubutiki yake Goma. Balikuwa ni marafiki yangu sana, walikuwa wananipendanga, walikuwa wananiita mtoto wao. Haleluya. Nikasema Bwana, niko na mizigo ingine hapa, nitafanya je? Nikaanza lia. Nilikuwa sijaokoka, nilikuwa mvuguvugu, lakini nikakumbuka, nikasema neno la Mungu, Mungu nisaidie, Mungu niko hapa mie peke. Mungu haiko mimi ndio nilijipatia hii kazi, ni wewe ndio uliniahidi. Nilikuwa nimeipata kwa mtumishi wa Mungu Per Pius, alikuwa shanitabiria akaniambia. Nikasema mtumishi wa Mungu Pius alifika Goma akanitabiria, akasema utaendelea mbele, akanipa maneno ya utamu. Nikasema sasa hapa vinakuwa usineglige watumishi wa Mungu bien. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata kama navala nguo zenye zifuliwe, hata kama navala nguo za uchafu, hata kama neza deraye, hata kama neza putre, kesho hata putre, kesho atakuwa na singa ya bien, kesho atakupa vitu vya bien. Haleluya. Nikatia tu Mungu mbele, nikaingia mbiro. Wakasema mbona nalia sana? Nikasema sitaficha, nikaeleza historia. Wakasema njoo vile. Wakasema hivi tu walibutrete kama vile mwenye Rwanda. Sisi tunakupatia favor. Siku yote utapitaka hapa. Hakuna siku utalipako sio. Siku yote tutakuona na sura yako. Hakuna siku utalipaka posio. Wakasema tunakupatia favor. Wakanipa na kitambulisho, wakapiga na kashe. Nikatoka niko kama vile mfalme. Ukuta zikaanguka. Wenye walipita ndani ya dirisha. Sikia sasa. Mtoto wa Pepe akakia nikamata Patrick. Tukapakiza vitu. Nikapata na Neema gari ya bure. Nikaenda na gari ya bure. Nikaenda kwa vile mzungu. Sikulipa vitu. Nikafika Gisenyi, nikalala kwa hoteli ya bure. Mama Pepe wakanilipia, sababu nimeleta vitu vyao bien. Hawabilipisha caution. Ona raha. Nikalala, wakanikamatia hoteli, nikalala saka falme moya hivi, saka toto moya hivi. Nikasikia kulala bien, nikasikia kufurahi. Ile machungu yote katoka, sababu nilikuwa na promesa ya mtumishi wa Mungu. Haleluya. Nikaenda usubuhi, wakakia nikamata. Bakasema tutapitisha vitu vyako wae, si atulipake douane. Nikasema na mimi niko na exoneration, na mimi silipake douane, na mimi nikapita kudouane. Mimi napita sa vile mfalme, na mimi napitaka tete wote. Tena sinyangulake vibegi, niko na watu wanakiaka kamata, walisha vichunga. Bakanisimplie, bakasema tunaya familia, acha tukupitishie tu, acha usinyangule, acha sie tukunyangulie, tusaidia kule mbele. Nikapana vitu vyangu, nikapita. Nikakutana watu washakia nichunga, nikamwambia hapana. Nilipata neema. Nilishapita bien. Wakati mimi natapita Grand Barriere, nakutana wenye walipita kudirisha viko pale. Balisha wafunga, balisha wanasa, balisha waligote, balisha tia makraka. Biko wananisikia, balisha tia na vitu vyao pembeni. Balisha sema wanavipiga sezi, sababu walipita kufrode. Haleluya. Na mimi sikuwasalimia. Haleluya. Kuna wakati zingine nasikia tu karaha moyo fika napanda. Nasema Bwana mimi sitatoa salamu. Hapa na mimi navimba. Hapa ni wakati wangu. Haleluya. Nikapita, nikaenda. Bakakia nichunga, nikapanda mgari, nikaenda. Nikafika kubutike, nikaenda, nikakuwa aleze. Siku ya kwanza ikapita. Siku ya pili ikapita. Bakakia nilomba huruma. Haleluya. Kuna maadui watakia wakakulomba huruma. Kuna wengine wamekufanyia vibaya kwa sababu hauna kitu, kwa sababu wanaona uko ndani ya faiblesse. Lakini kuna wakati watakia kulomba huruma. Kuna wakati watasamini mafuta yako. Kuna wakati watakutafuta na kishindo. Kuna wakati watakia na cortege kwako. Kuna wakati watakia viko na piga magoti. Wakapiga magoti wakalia. Kumbe habari ilifika zamani, kisi walinifanya mubaya, na ilikuwa konsigne wakafunga. Amen. Wakafunga, kuna kupita Gisenyi. Rwanda ilitelefone wakafunga. Tabia Kongo nikasema wakafunga, hakuna njia. Haleluya. Haleluya. Bakakia piga magoti,
bakakuyalia, bakakiagulia, na mwisho nikawaambia hakuna shida. Amen. Nikawasamehe, nikawapenda, na tukaendelea safari bia. Tusimame tuombe Mungu. Ile témoignage kwe ipartage na wewe, ikwe ushuhuda wa maisha yako. Tunataka kuomba Mungu, na tutambia baimbaji batubebe ndani ya kanyimbo. Sikia kutia roho yako mbele ya Mungu. Sikia kusema Adonija atoke ndani ya maisha yako. Sikia kuongea na Mungu. Sikia kuzungumza na Mungu wako. Mungu wa bien, Mungu wa roho mzuri. Mungu ni mzuri sana. Na tutamwita Papa Jacques atatupeleka mu maombi ya bien. Tia moyo wako na ombe Mungu.